ام ده نهمین سالباگرا رزگارکرنا شنگاله آنگو رزگارکرنا باجر شنگاله جچتین داعش دنه بریا هر تشتی تواهی شروان آزادی گریلاین هپگی جستاره شروان یپگی هروسا یجشه و یبشه یکود وغرا رزگار کرنا شنگال و پاراستنا شنگال ده شرکرن بدل دان و شهید کتن بریا هر تشتی اسوان شهیدان تواهی ببیرتینم بحرمت بشنا خو لبر بیر آینه وان دتوینم و سالفاگرا رزگار کرنا شنگال آن همین دستپیک دل شهیدان لمالباتن شهیدان لزاروک و هفجنین شهیدان و التواهی قال ازدی و لمروواهی آزادی خاص پیروزیت کم چتین داعش ده 3 تبخ 2014 ده دماکو ایریش آنی سر جواکا ازدی لشنگاله اساس پیلان چتین داعش و هفکاری وان او بو هکا جواکا ازدی دیروکا جواکا ازدی چاندا جواکا ازدی به تمامی هبونا جواکا ازدی وک فیزیکی جبه جهورتی راکن جبروی که جی ایریشن هری گران ایریشن هری هوانه ده 2014 مها 8 بسر جواکا ازدی هاتن براستی جی حیانها ام دکارم بیشن کو برینن و فرمانه هنا ده ناو جواکا ازدی ده و دل هموم رو واحده هنا نونه یعنی اف برین هاتنه کواندن لیبل دیسه جی ام دکارم بیشن برسوا های راست یا چتین داعشی و هفکارن وان او بکو شنگال پشتی و فرمانا گران هما بیجا بساله که داعشی هات رزگار کرن یعنی هیزه کی وکی داعشی کو بری خود دا کو دره او در تالان دکر داگر دکر هر در ددا برخوا کوت کسی دگوت یعنی هر کسی دگوت یک نکاره لبرانبری هیزه کی وسا شرب که بسکنی البرخوا بده لدیسه جی شروانین آپوی گریلاین هپگی جستاره شروانین یبشه هر وسا یپجه کودشن گاره ده لبر خودان شر کرن جدنیای را عالمه که دان دیار کرن کو هیزه کی کو بفکر خوا برامان خوا ام بیشن بشر خوا به ام دکارم بیشن بقهرمانتی خوا دکاره البرانبری هیزه کی وسا شر بکی و دکاره ام بیشن هری ماج داعش رزگار بکی بتایبەتی جی افیک د رزگار کرنا کوبانه و هر وسط رزگار کرنا شنگاله ده هات دیار کرن براستی جی د انجام برخوادانه کی 11 مهان یه شروانین یه بشه و یه جشه گریلاین هپگی جستار بقهرمانتین وکی شهید چکو وکی شهید وینار وکی شهید ویان هر وسا به فدایین وکی پیر دوغان و جان فدا کود 11 مهانده برخوادانه کی به هم پا به تایبەتی جی لسوکا سریعه شنگاله کرودای دا انجام وی برخوادانیا مزن دا شنگاج چتین داعش هات رزگار کرن پشتی وی ادی به پنگاف داعش دوار فیزیکی دا تیک چو هرم امبیشن ج داعش هات رزگار کرن براستی جی یعنی آنها هگر کی ام لشنگاله راحت لسر آخا خوا بچاند خوا به ازدیاتی خوا به بیرو بهوری خوا جیاند کن بسایا وان شهیدایا بسایا و برخوادانیا کو هاتیه مشاندنه بگمان یک برسوی هری مزنج فرمانی را اف بو کو شنگال ج داعش هات رزگار کرن هر وسا جواکا ازدی لسر آخا خوا ما لواری خما جبركو بيلانا مازن او بكو شنغال داعش يعني داعش وصا بيلان كربكو شنغال جي ازديان باقش بكي كوكا ازديان بقلينه لديسه شي جواكا ازدي رغم هوقاسي زور زحمتيان كو دما راستي برخدانا ام بیشن شروانین هپگی جستار هاتن کو د انجام ودا مداخله چی بو شر چی بو برخوادانی چی بو دما کوملت از دی اف برخوادانی دید جهز گرت و مورال گرت و سر اخخما
بلکه بسدان مالباتن ازدی دماکو جای شنگاله د دورپیچا چتین داعش دبو رغم حمو زور زحمتیان یعنی رغم حمو بدرفتیان جی لسر جای شنگاله من تنه کو امبیژن تنه ماین جینا یعنی دناوی زور زحمتی ده بگاوه کی امبیژن یکچکوک جیبه دست به رخصتن کرنا خوا کرن به تایبەتی جی کەچ خۆرتێن ئێزدی یەهەکە لە شنگالی دەماین کولکێلەکە ئەم بێژن گەریلاین هەپێگی و یەژستارێ تەولی شەڕی لە دژی داعشی بوون bi komekî herî kiçikok jî em karin bêjin hêza xwe parastinê ava kirin یه بشه یه جشه د پیواژوی کی وسا ده هاته دامزراندن هاته آوا کرن به تایبەتی جی به پیشنگتیا حوال نو کی حوال برخوادان طول هلدان کو جمال بات حوال برخوادان گلک انسان کتن دست چتین داعش ده جاردشی ام بیژن yani keç xortên êzdî yekun di çiyayê şingal deman xwe li vî çiyayê ragirtin li kêleka gelilayên HPG'ya ji sarê hem tevlî şerê rizgariyê bûn hem jî li kêleka wê bi tecrübeyên ku ji gelilayên azadiyê girtîn rêxistina xwe ava kirin tenê em bêjin دوارê eskerî de jî na civaka êzdî bi taybetî jî jinên êzdî yê heke li şingalê de mayîn دواره رخصتن کرنا جواکی ده بتایبەتی ji weke jinên êzdî ji ber heke herî zêde Daeş di şexsê jina êzdî de ferman pêk anî bi hezara keç û jinên êzdî dîl girtin di bazaran de firotin yenî keç û jinên êzdî bi rastî jî heta roja îro jî di destê hovên Daişê de destê çeteyên Daişê de rastî hemû ki yarên dervê exlaqê mirovatiyê tên ji bo yekê jî bersiva herî xort û herî rast li kêleka şerê li dijî Daeş li kêleka em bêjin şerê rizgariyê ku herêm ji Daişê hatine rizgar kirin li kêleka wê em karin bêjin rêxistintkirina civaka êzdî di pêşengtiya jin de dema ku em bêjin di şingalê de jî şerê li beramberî Daişê hebû berxwedaniya li beramberî êrişên Daişê hebû li wê derê jî em bêjin yekemîn gava ku hat avêtin ew bû ku jin û civak bikarbê xwe biparêzibê di vî alî de em dikarin bêjin hêdî hêdî dest bi avakirinê meclisê jin dest bi avakirinê meclisên gel hatine kirin û bi em bêjin meclisekî biçûk wisa yenî dest bi rêxistintkirina xwe kirin bi taybetî jî em dikarin bêjin piştî rizgarkirina şingalê ji çeteyên Daişê vê carê miletê êzdî gav bi gav vegeriya ser axa xwe yê heke ji şingalê derketîn piştî ku rizgarkirin çêbû yenî şingal jî Daeş hata paqijkirin civaka êzdî vegeriya ser warê xwe pêwîstî bû yekê hate dîtin ku hem hêzên parastinê warne xurt kirin hem jî rêxistintkirina heyî hîn bêhtir berfireh bibe yanî em dikarin bêjin ku ji bo rêxistinkirinê yani em bêjin qonaxekî nû hate dest pêkirin bi taybetî jî jin ku bikarin xwe biparêzibin bikaribin çanda xwe em bêjin zimanê xwe û li ser bihoriya xwe jiyan bikin pêwîstiya herî mezin ew bû ku li beramberî vê fermanê li beramberî vê êrişa ku çêbûyî em bêjin rêxistintkirina xwe bi taybetî jî di pêşengtiya jin de xurt bikin bi rastî jî em dikarin bêjin di hemleyên ku di şingal de hatine dest pêkirin bi taybetî jî di dema rizgarkirina bajarê şingalê de her wisa gundewarên şingalê de komalgehên şingalê de gelek exîr jî destê çeteyên Daişê hatine rizgarkirin yani bi bedelên ku dihatine dayîn hem herêm ji Daişê dihat paqijkirin û rizgarkirin her wisa em bêjin kesên ku yan jî em bêjin keç û jinên êzdî yek ketin destê Daeş de ji destê Daişê dihatine rizgarkirin ev yek bi rastî jî di nava hemû civakê de yînî em dikarin bêjin di nava hemû mirovahiyê de hêviyekî de ava kirin ji ber ku Daeş hêzekî wisa bû heke metirsî li ser tevahî mirovahiyê de ava kirin yanî şerê li beramberî Daişê di şingalê de
ام دکارن بیشن او هیویا آزادیه او هیویا رزگاریه دلی همو مروفاهیه ده دا چکرن اجبر کو خوفا کو داعش خستی دلی هر کسی ده او بکو یعنی اف هیز بکوه کو دلی ده و دلی تالان دکه داگر دکه و نما جور درد کوه ذهنیت کی وسا فکر کی وسا هات بو آوا کرن براستیجی مثلا ده انجام وی برخودانی ده شنگال هاتا رزگار کرن یعنی شنگال بلکه دروجا ایرو ده دما کو سالوگر رزگار کرنا شنگالته گلک هزین کو د اساس د دستیوان د فرمان ده هبون راس رادبن لسر راگهان د پیون د بجن اشته جبو شنگال نظام چند شهید دانو به اوای کیوسا به دره و درت کون کو على اساس وان شنگال رزگار کریه لکه شنگال رزگار کر که شنگال ده شر کر که شنگال ده لبرانبری داعش البرخوادات دنیا عالم شهدیه ویکی کر دنیا عالم شهدیه برخوادانیه 11 مهان کر کودشین گالی ده به همو دجواریا خو روزانه ام دکارم بیشن شهر و پفچون دنابرا شروان آزادی گریلایان و داعش ده چه دبو دیسه جی ام دکارن بیشن یعنی او هیویا کو جارا کدی جواکا از دی لسر آخا خوش جیان بکه بتایبتی جبو جواکا از دی نبتنی هکا شنگال ده جیان دکن جبر براستی جی یعنی شنگال ام دکارن بیشن پایتختا از دیانه هاگر کی از دی جیهای شنگاله نمابانا لوی آخر نمابانا یعنی ازدیان نکاری لتو دورا دیتر جی ام دکارم بیشن بچان دخوا بهابونا خوا بزمان خوا جیان بکش بروی کشی یعنی شنگال جبو ازدیان جه که گلکی استراتژیک و بنگهین بو ده همو فرمانان ده جواکا ازدی خوا دوی چیای ده راگرتیه و لبرانبری همو فرمانان جی مثلا جواکا ازدی 74 فرمان جیان کرینه ده وان فرمانان هموی ده جی جه کو ازدیان خاله گرتیه و جه کو ازدیان لی هبونا خوا پاراستیه شنگالش بروی کشی یعنی جه که گلکی دیروکیه استراتژیکه جبو جواکا ازدی جبروی کشی هدیه کی ددلی همو ازدیان کو لدروی ولاد لبشن دیتریان کردستان جیان دکن هدیه کی ددلی وان دش دا آوا کرن براستیجی مثلا یعنی اف یک بتایبتی جی رزگار کرنا شنگاله وکا تاني درکتنا داعش ام ناگرنه دست یعنی شکستنا داعش دوار فیزیکی ده ام ناگرنه دست یعنی داربه لوی ذهنیت کد کو هر کسی دگود یعنی ایدی شنگال کد ایدی کوبانه کد ایدی افدر نماتین پاکش کرن نماتین رزگار کرن یعنی بوی که ام دکارم بیشن یعنی حس چه بو مورال چه بو معنویات چه بو و بوی که ام دکارم بیشن پینگاف به پینگاف بجاره هرمین دیتر جی هات نرزگار کرن یعنی نها بتایبتی جی ده عراق ده اگر که ام بال بکشین نسر یعنی دولت عراقی سیاده عراقی لبرانبری و برخوادنیا هی ام دکارم بیشن دیندارش برکو شنگال پارچه که اساسی دولت عراقیه هر وسا ام دکارم بیشن یعنی چتین داعش دو ساعتان ده پایتخت کی ام دکارم بیشن یعنی عاصمه کی که ما بو بکی عاصمه عراقی مثلا موصل ام دکارم بیشن پارزگاه کی هری مزنیه عراقیه دو ساعتان ده یعنی گرت و داگر کر بتایبتیش یعنی رزگار کرنا شنگال ریل بر رزگار کرنا موصل جی فکر برخوادنیا کود شنگال ده هاتی مشاندن یعنی ام دکارن بیشن کو یعنی جهه یکمین یکو د عراق د داعش هاتی رزگار کرن شنگال بو جبروی که جی گلکی گرینگ بو یعنی ام دکارن بیشن گریلاین آزادیه هر وسا شروانین آزادیه د شنگاله ده کرامت و رومت عراقی پاراست د شنگاله ده ام دکارن بیشن سیاده عراقی پاراستن جبروی که جی یعنی چما ام وی که دبیشن جبر کو دروجا ایرو ده یعنی بگلک آوایی مثلا هزین کل برانبری داعش شر کرین و هرم شنگال هرم داعش رزگار کرین ایرو راستی ام بیشن گوتنه کی و ساتن کو هون هزه کی نه شرعینه بو وی آوایی ایریشن لسر هزه بی پاراستنه دخوازن روا بکن یعنی الشرعية أو بكو بهمو هذا خوا بهمو إرادة خوا بروحي خوا جيبه أم بيجن جواكا إز دي باراستن وشنغال جداعش رزقار كرن بتايبتي جي أم دكارن بيجن بشتي رزقار كرنا شنغالي جي
یعنی شر البرانبری چتین داعش بردوام کرد به تایبەتی جی ئەم بێژن باکوڕ وڵاتی سووریا ئەم کارم بێژن هەرێمên ku ji Daişê dihatine rizgarkirin divan hemleyan de bi taybetî jî hemleyên ku em karin bêjin weka Reqayê, Minbicê, Tebqayê yanî li van cihên ku Daişê weka paytextê xwe pênase dikir û bi nav dikir yanî dê rizgarkirina van herêman de jî em dikarin bêjin gelek keç û jinên êzdî ji destê Daişê hatine rizgarkirin. Bi taybetî jî em dikarin bêjin yanî piştî ku em bêjin ev herêm bi giştî jî çedên Daişê hatine rizgarkirin yanî tekoşîna li beramberî Daişê em bêjin bi dawî nebû ji ber ku gelek şaneyên veşartî jî yên Daişê hem li Bakurê Welatê Sûrî hem jî li Iraqê gelek şaneyên veşartiyên Daişê hene li beramberî wê yekê jî em karin bêjin bi taybetî YPG û Qesedê yanî operasyonên gelekî berfireh û mezin dan dest pê kirin heta roja îro jî operasyonên cuda cuda didin dest pê kirin divan operasyonan de jî yek ji hedefa herî esasî ew ku keç û jinên êzdî mirovên êzdî heke ketîne destê Daişê de werne rizgarkirin yanî 10 sal li ser fermanê re derbas bûn bêguman yanî ev kesên ku ji destê Daişê têne rizgarkirin bi wan re meşğûlbûnekî tê xwestin bi rastî jî yanî em gelek spasiya Qesedê YPG dikin û bi vê münasebetê em rizgarkirina şingal li wan jî pîrozî dikin ku heta roja îro bi hemû hewildanên xwe ji bo rizgarkirina keç û jinên êzdî di nava hewildan û têkoşînekî de ne yanî herî dawî jî em dikarin bêjin di hemleyên ku beriya demekî hatine dest pêkirin dîse jî keç û jinên êzdî hatine rizgarkirin yanî hedefa esasî yek ji van operasyonan jî ew ku keç û jinên êzdî werne rizgarkirin ji xwe piştî ku rizgarkirin çê dibe keç û jinên êzdî têne rizgarkirin têne peydakirin tên dîtin birêya YJŞ YPŞ derbasî şingalê dibin û ji aliyê tevgera azadiya jinên êzdî tajê ve radestî malbatê wan tê kirin yanî tenê wisa derbaskirin yan jî em bêjin radestî malbatê wan kirin wisa na bi wan re meşğûlbûn çi dibe nîqaş çi dibe ji bo careka dîtir em bêjin vegerin nava jiyana civaka xwe de ji bo careka dîtir em bêjin di alî nefsî de di alî ruhî de veger hin nava vê civakê bi wan re meşğûlbûnek çê dibe yanî em wisa dikarin bêjin ku hişmarekî mezin yê keç û jinên êzdî ji destê Daişê hatin rizgarkirin û heta niha jî rizgarkirina wan berdewam e yanî piştî rizgarkirina şingalê jî tekoşîna jinên êzdî bi derbasbûna vê qonaxa nû re yanî wisa bi xortî berdewam kir weke tevgera azadiya jinên êzdî bi taybetî jî em dikarin bêjin ji bo rizgarkirina keç û jinên êzdî ki di destê Daişê de yanî tekoşînekî hem duwarê hiqûqî de hem duwarê siyasî de di hemû aliyan de tê meşandin ji xwe yanî em dikarin bêjin jinên êzdî bi rêxistinbûna xwe bi avakirina hêzê xwe parastinê bersiva herî mezin dana çeteyên Daişê û hevkarên wan weke jinên êzdî ev tekoşîna me her wê berdewam bike yanî bi taybetî jî heta ku keç û jinekî êzdî di destê çeteyên Daişê de ye em jinên êzdî bi taybetî jî weke tevgera azadiya jinên êzdî em ê her tim di nava hewildanan debin yanî dibe ku îro şingal ji destê Daişê hatibe rizgarkirin yanî civaka êzdî bi awayekî berfireh vegeriya bi ser mal û milkên xwe vegeriya bi ser axa xwe lê dîse jî li ser şingalê polîtîkayên şer polîtîkayên qirêj yên dewleta Tirk û hevkarên wan yê pedekê li ser şingalê berdewam in yanî em dikarin wisa bêjin esasî hege piştgirî dan hêzekî weke Daişê Daeş xurt kirin bi hêz kirin bi ser civaka êzdî de şandin îro bi rûyê xwe rast esas yanî rasterast êrişî civaka êzdî dikin êrişî şingalê dikin di roja îro de me bar kişande ser yanî hêzên parastinê
یه بشه یه جشه گریلاین آزادی دشنگاله ده چاکو لبرانبری داعش شر کرن چاکو سیاده عراق پاراستن رومت و کرامت عراق پاراستن ایرو با آوایی که بیشرم دولت عراق براستیشی دبه هفکار وان ایریشان کو لسر هزیمه پاراستنه ورن ایرو یعنی عراق دهمو آلیان ده ری لبر وان ایریشان بده که هر وسا جخوا یعنی پدک یکانه حزب کو ری لبر داعش وکر حتی داویه دریج داعش را وکر ام بیشن دوار جبل خانه ده دستک داوان چکو ام بیشن تانگو توپن خو یعنی جشنگاله وکشان بداعش اتفاقی کرن جواکا از دیوار قر کرن دروژه ایرو دجی یعنی به همان ذهنیت پدک لبرانبری و جواکا دشمناتیت که هفکاریا دولت ترک دکی جخوا یعنی اما كملت اس دي دزارن كو يعني دولة ترك يعني بهزار ساله كو جبو لديشي جواكا اس دي فرمان بيك آنينا فرمان چيكرنا وحتى روجا ايروجي دشمناتي بجواكا اس دي رد يعني دشمني هاري مثلا جواكا اس دي جي دولة ترك كو نبي عثمانيانه بتایبەتیشی مثلا دکارم بیشن یعنی اف پولیتیکای شر یکو دولت ترک پدکه و به دستک داینا حکومت عراقی یعنی دخواستن جارکادی ترجی شنگال دنوا به آرامو یعنی به آرامتیه که ده بمینه جارکادی تر مثلا یعنی هین او نفسیتا کو ایریش لسر شنگاله هیا شنگال نه آرامه بدنا آوا کرن براستیشی مثلا برده جهات سازمان و دیسجی اندبیشن ایرو هاگر کی پدک هیا پدک به دشمناتیا خو به خیانت خو دو اورتیا و لبرانبری نبتنی جواکا از دی لبرانبری همو امبیشن پیک هاتین کود عراق ده جیان دکن دسری ده جواکا از دی و جواکا کرد کود دشمناتی دکی به دشمنی واره به داگر کراره لحفتی که و یعنی دبه شریکه به داگر کریه یک جیجی پدکی یکو تواهی عراقی نه آرام دکی یک جیجی اف شریکاتیه و اف داگر کریه هیه براستیشی مثلا يعني جبو دولة عراق الشرمة كي هاري مزن بكو دروجا إيرو دا دبن سيادة وي جواكا از دي هكا البرامبري داعش الشركري هكا امبيجن يعني روبروي فرمانه كي هري جران هاتي جاركا دي ترجي ريل بيشا إريشا كي وستافكي كو بدست دولة عراق بدست بدكي كود يعني هفكاريا في كي دكن جاركا دي ترجي زاروكن في جواكي ورنا قتل كرن ده ايشا بري دما كده هم جماع جواكا از دي پنج شروان هم جي بيك هاتين عربي كود شنغال جيان دكن يعني شش شروانين ما گهشتن استا شهادت ده انجام وان ايريشن داگر كاريه دكو دولة عراق پشتگیری دكه ريفا دكه و پدكه يعني بدست خوار ايريشان بيكتينه براستيجي جبو دولة عراق الشرمكي هاري مزن بو يعني دفيابو كو براستيجي دروجا ايرو دكو ام راستي سالفاغارا نهمين ارزگار كنا شنغالتين لازم بكو دولة عراق الرابع سپاسيا خواه جبو گريلاين آزاديه جبو كاچ خورتن از دي يبشه و يجشه بكه كو چاوا لبرانبري داعش شر كرن و اخ عراقي داعش پاراستن نكو رابع يعني بدشمنه في جواكره يعني ريج دشمنه في جواكره بكه و ارشي كاچ خورتن از دي ارشي جواكا از دي بكه لديسشي چاوا كو جواكا از دي مال برانبري هزكي وك داعش شركر لبرخدا و اخ خوش داعش رزگار كر ايرو لبرانبري وان پوليتيكان شر ايرو لبرانبري فيداگر كيا هيجي جاركاي ترجي بوير روحي امي لبرانبري فيداگر كيجي بسكنن و لبرخوا بدن ام نهلن كو هدفا چتين داعش و هفكاريان بيكوري شنگال جهکی از دیایا و هرتمو از دی با آوایی که آزاد بچان دخوا ببیرو بهوری خوا جیان بکن ایرو براستی جی يعني لهر دفري اندكارن بيجن يعني برخوادانيا كل برانبري فيداگر كريه هي كوشنگال جي يك جهن اساسيه كل برانبري فيداگر كريه البرخواد دي به مناسبت يعني جاركا دي ترجي گريلاين كو دروجا ايرو دا د چپر شهر د برخواد دن د تونل شهر د برخواد دن لبرانبري داگر كري او فاشيزما دولت ترک لبرخواد دن لبرانبري همو چکن نوکلر لبرانبري همو چکن قدخه كل برخواد دن
ام هەمووان سلااو دکن و ڕزگارکردنا شنگالێ لوان پیرۆز دکن ڕزگارکردنا شنگالێ لێ ڕێبەر ئاپ و پیرۆز دکن سلااو و حەزکردنێن خوا شنگالێ حتانی ئیمرالێژ ڕێبەر ئاپۆرە دشینن هەروسا یعنی ئەم جارێکا دیترژی ڕزگارکردنا شنگالێ لێ دیلگرتێن دەستێ داعشدا پیرۆز دکن و ئەم بوێ هێوینێک و یعنی یەک ئینسانی مە ئێزدیشی دەستی داعشدا نەمینێ یعنی حتا ڕزگارکردنەوان ئەمێ دنابە تاکۆشین و بەرخوادانیەکی دەبن لە بەرامبەری داعشی بسەر کەت ئیرۆ جارێکا دیترژی بووی ڕۆحی لە بەرامبەری بێ داگیرکاریە ئەوەی بەرخوا بدێ و سەر بکەوێ